الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله رب العالمين. Kwezi wa Komoro mlio haruma zentanata za hii dunia, dumwambia ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komoro usiku leo unu mfumbili mwezi mengo miili na shenda wa mwezi wa Oktoba mahaziwi zili na mengo miili na ndaru urende hausiku watare, urende hausiku mashuhuru hasibabu ya ukaya wana wa Komoro watanganyi hana bazima harume Ulaya, watanganyi habazima haruma shesi wa shangazija hauhandisa wana wa Komoro watishiana haonti pia hamme hamshe hamzaze hamana haruma wa mji wa Masri. Wananyasi waheshesiwa shalarenio watanganyi hana haonti pia haruma libangwe la Chanfleury iko place de droit de l'homme. Wananyasi wa jeunesse a front comme élargi watanganyi hana haruma umji wa hele bavulangazija data wasaya watanganyi hana bahanu bazima haruma ya television ya Taifa ya Facebook FM ya head directeur wa hayo Abdallah Abdul Hassan watipia wajusa jizima lejilo dali azali asumani bwana heri gebijio ya lawe harumwezi wanupia wa Komoro gebijio azali asumani bwana heri ya lawe harumwezi hasiba bukaya ekaide mrutendeyo yentia hatu kabati ndongonje mazijoparo huja haruma yentia hatu azali asumani bwana heri gebidio ya lawe haruma ezini no ulawa haruma ezinu karichulinda warwajoka ulaw binguni wasihe wajaritole karitulinda communauté internationale wajiwaritole karitulinda wagangi wajiwarito showajoka utowa azali asumani dasi wa Komoro gebidio azali asumani bwana heri hele jila hamba gebidio ya lawe harumezi hasibabu ya ukaya tivoti tidesijoka humtoa azali asumani yeshijoka humtoa azali asumani bwana heri harume shahiri deka hason tipia ritsanganyiha risihi hopareni wala itsandraya wala umisio katoliki walolise o mahala pia ritsanganyiha ramba holambe azali asumani gebidio yanao haizo wandu washelewe inwa ukazi watanganyiha na bahanu wazima waritoze waripara si wandu waume ekaka mtuuja si wandu washe ngarjo utende fundi Abdillahi harone saleu haruma wa mji wa Marseille ukamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
kajaka ufanya ndogo kakaja tendezaye mrumshahe Khadija yabo sisi wa Komoro hason tipia dosanari juwe ya ukaya mrumshe si wanaume wode mzaza hatu mrumshe si wanaume wande nosho hatu razolomba nzima mrumshe waude makoko ya hatu wahisa waritorea basiga sina mzaze leo hasihwani koza hasihwane sheikoza gulilo emrumshe hasa hasihwane sheikoza gulilo yabuka hinri yuko jana maana hamzalisa wa Mwenyezi Mungu za dua arifanya ne dukutera umzaliso abunga mparo majianu no watukufu wanu hahadani de mwangu Muhammad Ali Swalih raisi wa Hefron kome elarji hele jilaho galazoli pare hamahame kami gamparo mwangu mwanama Yusuf Muhammad bwana ele jilaho gebijio lipare bambao gamparo ye mwanama manzani wangu Said Larif ele jilaho gazoli paremba jini gamparo ye mwanama Maître Hamad Mahamudu ele jilaho ganzawo ipare washiline dimani gamparo ye mwango malali yo Mwenyezi Mungu amvukishe Mustafa Saidi Sheikh ele jilaho gambiljao lipare tsanraya hasonti pia ye majiayo rihime rije rimzalise ye mrushe woye sheikoza shinu ritowe mwana ujokana sura njema ritowe mwana ujojisa ujoka mtukufu rimlele ya jialele nchi ya hatu insha Allah taala ya lile Komoro ya lele Komoro mwana woyi insha Allah taala ngamobo Mwenyezi Mungu kema jianu gajohishiliwa Azali Assoumani n'est pas bon pour notre pays. Azali Assoumani n'est pas bon pour notre pays, car rien de bon ne pourra arriver dans notre pays si c'est Azali Assoumani qui est en tête de notre pays. ADP. Azali doit partir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.